accountability omurujungu accountability ni jano bujunanizibwa ebe bikorwa ebe obushoborozi ebe okushoborra ebe okushanga ngono kwatwaho kandi ine kuba no twaro misho omwoga ogwakwebwa accountability ombetongore bya government hamwe na niwe omuntu iwe ari natureba oba kweta omuntu wabutosha iwe bujunanizibwa bwawe nubuha haro nkebintu ebyine kubana bikorwa omu offices zitari zimwe na zimwe ombyange bitari bimwe na bimwe bikorwa abebembezi obujunanizibwa bwawe nubuha ntujya kuba tureba anshonga nkezo nmucyara kuba numureba Okurwanisa Obushomankuzi nmucyara kuba numureba ebintu bimwe bitakugendaje omwe ni nka district emwe tibikugendaje amagomborra emwe tibikugendaje na numuyihanga ryona iwe nko muntu oyine obujunanizibwa bwawe ninga oyine cyo shemere kukoraho ninga nobirikira bebembezi akuba nore umwabembezi mbija wagira ngo twaiza kwatanisa imwe mu ngambere ibintu bishobire ibintu bitabukire nyo ntandikiraho nko mwebembezi wanyu akwa twenda situine bushoborozi bwo kubasa gukora icyo hari abantu abitukohereza tukabateka front line tukagira ngo atimwe mbe nimwe mwakora icyo katabaze nyuma so iwiwe nka ariyo natureba iwiwe obujunanizibwa bwawe nubuha ahanshonga yo kureba ngo ibintu byakorwaje kandi byakorwaje mu ndeberwamo no shoborokerwa tokushoborokerwa ninga niwe noreba burukwira burukushesha ibintu bikorwa nko kubishemere kubana bikorwa na mbweno haroho minister wa local government Barambaru Gahara amwena na narko mugarakaho Justin Namere baremba tambura mu district stars zimwe na zimwe kongera kureba ibintu okubiriyo nibikorwa haza kubaka ko mu district mbabuza abantu abikira kukwataho nco kurebera umwenere na team mpango iba kugenda nayo kandi kwakana na district nkaho nababine kubuza abantu ebintu nibikorwa bita mbweno bataka kuburize iyo bujunanizibwa bwawe nubuha ye ogogwe boss yeriko banakore iki kintu omurimo gwo waguhirwe aho kwa twenda tukajya ngo twenda nza front line araba ari nyuma we ebintu nabikoraje nabashoborera ebikozirwe ebitakozirwe ebyangire nabahereza report abahereza accountability ashitama abashoborera ebintu kubishemere kubana bigenda enkora eshemere kuberya ibyo nandi tukuza ku bantu reba izo nshonga tujaka abantu zirebamo turebe enkora eshemere kuberya a district waza a notice body no shangaho enteka yona kukwera atambure yiwiwe nko muntu oyino bwire bwo kubasa kujyota nanyo kanzeho a district ninga agomborra ninga a kansonka aho ndinguriza notice board ndebe bakoza gukora uko bashemere kubana babitaho baba takobitaho baba kurya murukwe mbwe niwe no twaro bujunanizwa bwo kujyota nanyo kanzeho ndingurizeho ninga okabergaho kari yahwera moko omu studio tindi munyenka nyinemu mande akol mazima ogu nagwa omu categories nkingi aho icyo kubanza cyabyona no mushomesa otendekirwe no munyamakuru otendekirwe ne Pan African omukurogu nakorana na media center ya kisongole cha government cha Uganda media center kandi ariyo mu section ya yorimi wa Kiswahili obwari aha nashomesana na Kiswahili lugha ya Kiswahili so nowe ya omukurogu akozero mu government namanya emirimo ya government okweshemere kubana netambara namanya na no muntu arikwebemberwa okwashemere kuba nawe na ijumbera omirimo ko bane mukorwa na abakobana bamwebembera mande akol mazima na kwakira mu studio za tayari West TV webere munonga umukuru Mark Itogoro kananye nashemerwa munonga kwija program yeje orirota ndije mazima shaniwe ndije munonga muri yo numukora ntugeza gukora kuri yangu twayombeka ihanga numugeza ukombeka ihanga tugeza ukombeka ihanga so uria desk ya lugha ya Kiswahili yes area media center ati mushemerwa numukora ki
no desk ya Kiswahili ya Media Center no kureba ngo orurimo Ruswahili nka media houses zo mu Uganda zakora kizatanisha kurukozesa yabaka noreba Kiswahili mu Uganda ni second official language mayetu ni official language zibiri urujungu then Ruswahili ukanoreba uruzungu rukarabaho kuko Ruswahili noreba bakurwanisa hina bakugira ngo no rwamahe Ruswahili no rwabashumate byo ngeza kwegesa abantu ntapana ngo turubajyase n'ururimi rwitu rwaba Africa icyakabere deskejo no kureba ngo omutindo go Ruswahili ukozwe mu mahura abako mwana kushuma Kiswahili Kiswahili er compulsory senior wana senior tu umwana kubana yiga Uruswahili kwa za program y'Uruswahili nchenda urekerezo Uruswahili ramuyambe koraki kuramuyambe okureba ngo evuzo yakoraki yabika noreba abana bakabakira munonga kugora urujungu abi bahurukereza za FM stations urujungu aba DJ ayenda abe nuru yakoraki yakozesa nuru yakozesa ombizamu so no tugiza gambira abantu apana a journalist is a public teacher ururimi rukozesa ebigambo byukozesa gundi points kuko kuzihayo uriya nawe nuko kuzega nuko kuzikwata ntabwo cyo ko kurete ikintu kigwire ohabya umwigi amanyata nkachura maka na kigamba wacandika mu kizamu ntabwo cyo kureba ngo bagira ngo a journalist is a researcher a journalist is a public teacher actually umunyamahurire umushomesa rashomesa abana bari mu class umunyamahurire rashomesa ihangariyone you don't know who's watching nabara bingi kandi bakwiza kwegeraho so wabo takumanya no bashobya no bahabye so mweno no mugeza wo kureba ngo mwatereza twatereza kandi kureba ngo media houses zo mu Uganda za embracinga urimo Ruswahili aho kano reba Africa na kuchira mnonga East Africa abantu abine migisha yo kugenda mu international media houses bakakora n'abantu abayine background y'urujungu no Ruswahili cyo kushanga ngo abanyamahurire ba Kenya na Tanzania wazo mu international media mishano bakugitwara abo kwezi ndimi ibiro bizona nabazimanye kunkati to mu Uganda ni bake munonga bakantugenda no rumor tubembeza urujungu actually na Rwanda by the Rwanda actually bagitwara because wa Rwanda na manyor Faransa urujungu na Ruswahili shire nana manyendimisha amano manyendimisha so itoko koko manyaka jungu manyangu waheza adenjani bayisango East Africa yaza kukingira na hehe ahubwo bantu yitaga yo Kiswahili kandi kuturarga turengo batubora hapana emigisha tugine so nk'abana bato abakwenda kushoma amahurire bine kumanyangu at least ine kwega two international languages umangu watungo mugisha kugenda ukakora BBC hatakaba w'ikwazo kandi kira gahero watungo mugisha kugenda Al Jazeera hatakatunga ikintu kirakuremesa batakajya ngo Kiswahili na added advantage hotajini bakafutere kandi okumayangu mu Uganda abantu bari barashuma ati no nyusia special za wandera kazibo ubu yayisimba kuba chairperson wa African Union Commission akagenda no rimuru uruvungurunga umuntu ndijo ayizire kwesimba nawe akanarga Kenya bakumwita akare foreign affairs minister wabo foreign affairs minister wabo wakana agamba endemi mukaga international languages akana agamba Urharabu akanomsalamu kana agamba Uruswahili kana agamba Urufaransa Urujungu hamwe n'Uruportugal nizendemi those are the 5 working languages is African Union hadi wajena n'Urujungu so nawecha abantu mu Uganda tugezeho munonga kwega these international languages kuzaha kego rujungu nangwa no runyankore na Uganda it doesn't help us tugezeho munonga nangwa abana bato kuriba ngo twabateka mu that zeal yokunda kwega those international ukatokumanya turi mu global village tokumanya kutambe turi mu global village nikore wazo mu UN oza kushanga abantu abakurwa mu francophone ne binja wachi muntari yo mu francophone nagezeho munonga kwego rujungu nagezeho munonga kwego Ruswahili
hatoshanga ina advantage already Kiswahili nakimanya so nanda kongera urujungu Ufaransa normal ayongera Kiswahili yes tukireba kukati to Uganda yes Uganda ranking zensi turi abagambe barungi borujungu kuko English alone tene hekuta terati yambe mnoka nabwo so ade wiro kuchiro bwingi nibyebyo of course nikirungi kongera hendimi na no kongera kumanya aho kuba echo wota chikozere nkibanki manyisango waza kweshango mbite bikuba bigumere no manya nkanyi no mushomesa kagira ati itogorogo mushome ibintu byingi buto mutwe bigumemu to kumanya umutwe nugwija kubikushaba ryari ada ko kuba no gamba no bano iha aha no iha data iriye wabikire kare so you shome ibintu byingi shome ekiyetegereze kizoku bito mutwe bigumemu nango cyo wagamba ninjira kugambira abanyamahurire nti umunyamahurire you are a public teacher you are a public encyclopedia yeah true nawe cyo umunyamahurire wotakushoma wotakora research no boro mu profession yutakwitegereza mutkato no manage umwaha kajati mugume mumanye mutaka gira muzindaro atabo kuba wiguraho to muzindaro omuntu no mushobera yabare munonga kwijom studios ako inshonga za accountability nana abebembezi nana abantu aho hagataho no turi ntureba accountability obwebembezi nani wo muntu ariyo natureba nanubwo ariyo natureba so enshongezi shemere kuba nezikwatwa zita umuntu ashemere kuba nazenyigira mwata itwite ubujunanizwa bwitunubuha turinde nitwe bintu bishobe tuze kurura ture ako batano uranka abantu bingi bona bashemerirwe nkeji ejeje ntekateke yi minister bara Mario nakora urumuntu yajya tuti bara mukayija bakwatimo arono undebere na handika rukujya ati bara mu nayicherezwa kwijo mu cyakezi bombe kaka yatubabombe kana so enshongeje sheme kwa ne kwatwitwa twisha kigambo cha accountability noreba ino muntu yana tugambira atabanya Uganda umukora accountability ne nambemwe nibabimanyaje munonga konka hine kintu kitwine kwetegereza kandi abanya Uganda kinkwenda nti tuteka hwamisho munonga value for money accountability because accountability umuntu najikora rekanta ndikiromuka umucyara bamusigire mutware 5 wijo mazo takwa accountability nza kuzera ngenzero umusaruro nakorisho kitokorereba accountability yaho konka value for money yes ekiyakoze ikintu echo buzima nico kishikere abana nicyo twenda omukemereriyo abana bitabo babine aro one time akarusagaho bagujyanga upeni akacumu kakanka gure mitwaro nkaga neka hawe bari yes accountability yajuka akaguru the question is why awenche no genda ogura akacuma aka million nkaga nitavuga buriyo kandi haro akashenje kume hariye kari umuduka you get it umuntu akagura embeba yo koro sample million 8 kunkembeba watu mu mwana embeba yabushanagire tukweta value for money accountability noza kushanga nka chairman LC3 yajara ngo aguzire million 8 yes zero he has accounted konka the question chairman LC3 no yitaga motoka ya million 8 to do what echo nicho kibuzo so njo kweta value for money accountability kureba yes buzima sente washoza konka ngo kuwashoza noreba ngo niyo priority y'abantu niyo priority y'abantu twantu koro rugudo ukashanga ngo urugudo abandi nibarukora billion
to the same road tukajikora billion mukaga. Is there value for money? aho no ari ikizibu ataho no hari ikizibu. Abanya-Uganda turugumbiriye kugira ngo umurimo wakozere Yesu umurimo wakoze agukozera ata konga agukozise sente zinga umurimo bagukora ha sente zinga. So twego kutunga that comparison ushanga ngo arohoku okoku omu Western Uganda abamwe bakagura greda ni district na greda mu district bakajugura millions benana nshanju then omusite yagura most kandi okureba zona type zona nugureda ni konkana even na type ne for money accountability hano bagikoreje abantu bakosa AI kosa AI is value for money. Value for Reba uyaraza kugamba ninza kombe kenju the angel mugire mu kakosa billion the same house. Now the question is, where is value for money? shemere kubane zikozisibwa Bintu zishemere kubane zikozisibwa. So nabo cy'abanya-Uganda twina umuzakombe katoyi million 500 toy just echoroni 500 million akajombeka kunka sente za jironi zezo. So itwito ngaba abakubana bareba roli na Rwanda nimbakunda hishintu cyumwe kenju narakora mu kintu tsia batandika kubuza maka akora mu ki umurimo gwo akora gumazira imyaka ingahe. So nibenda barebe ikintu cyuwataho ni kingana n'intasi yawe konkati noreba mu Uganda hino muntu wangize ati Uganda economy yitu ne Illuminati atamugiga witu no bwa ngutura ntuzo mu nyanja hapana konka omuntu na ingeri y'abantu bakutunga musenge netangaza shago muntu mubene muri na bahari yachikomando ngo ariyo nayombeka frat ti kashoka aine motoka ya milioni rukaga ndokireba. So and Ugandans oyanga no kuburza konka we nachikorata iyo cyenda kugira ngo wataho kuburza batanaka yawitema ni ugendo ngajyango ngo ngo nitima nitima gendo koreshi ngo mwana tungire sente zo nitima ryawe itima ryawe. So nabo cy'abanya Uganda turuga kintu cya kitanduga hapana twege okuchondoza kuburza ogogo sente ya azihiri ogogo sente ninyuka omwabebembeze arugira kutunga ebizibu akari na president of State House nangwa nabembezi bedini yamujira ata abembezi bitabedini bagambere sente nozihehe yabagira ngo ayine banywane be nibamuhebera bamutonera sente amabera byaki bya sente hato mu nsezinde zikura kurine bakakuha ekirabo nababata bachukwa in your personal capacity bakwanka nkowa office ba actually bakwanka office ejo nabwe cyo umbutekwa oyine kucyanjura oyine kucyanjura kagira ta abakama bawe naruka kitwara mu URA ukacyanjura tubampire ikirabo kiti. So URA nesa kugira tukari kibarawe cyindi tubasa kucihaho umushoro nari hapana no juka kazini obuyabashire amekomanda akombe obuyana ombyumbukeka hotel kasisi abantu bakazi bagira ngo uriyo mwana witu hano uriyo mushongora witu reka tuwakora ikintu kirungi ba shondo bushaho 10 bukaburigana na 2 kunga IGG jura aine kudikiriaringa abo kubane ngo bamuheshaho 200 za simita okay enshawe bazimwa in his capacity
ngasingana amekamana abantu batandika ni nyuma mwatukabya hapana nubo buryo ubuhikire kwanjura icyo bakwereza akwari nshika aro one time umugenzi agure yahore ubu yabere na rundo bwa president umushaka leta inyonyi yagiye Amerika yajyanjura abanyayuganda yagiye ati eje nyonyi teri yanjye ko muntu nanyo munywano wanjye argoa akari vice president by then wa America atunwe yampereze nyonyi egingu ngikoze campaigns nkashoma nawe argoa nicyo twine gukora ntabwo icyo muntu hano imbake kankeje so that ubaza kuburiza batakabuza kandi sente ukaziyaye so nubwo kino ureba ngo mu Uganda twine akantu ko kugira ngo umuntu kwakora ibintu ibintu bitakucengwa bagira ngo yabo mugeze ngo yabo wamana nuriho mwana nuwahereze kushoma rwatunjira umurimo ayombekishe ayombekireye Kampala ayinenirijo muri Mbarara state na neco cyayinene cyamani mumodoka ne yamani umwako atkano ogwe nwakuzana n'umucaca akaza kusima kandi organizing Sunday yamani bakamuhane n'interview misho of course nariyo wamani tukireba nariyo wamani tuyijoneriye so nawe cyo Uganda ndize kintu cyo Rwanda abantu baboreza Rwanda na Tanzania muntu naza kuboreza bakuchondoza upaka kuchondoza wanje senzo kumtabana wananka kana bwari gire graduate kana akora umurimo kantugumanya kano gwa miliyoni emwe nubu yakushaba roni kachita kubasa noreba so nawe cyo ibanya Uganda tutandikira ibintu ibi bice cya kabiri nojuka decentralization itandikire buri district bakabagishaba etunge public notice board sente zikwija kuko bazikozesa babyoreke nkahi notice board kunkate birebe no shanga za notice board hatu no shanga ibintu bindi ibirebi n'amashomero UPE yatandikire office headmaster mukam ba notice board ekoreka ngo umwezi gute tukatunga sente ziti kandi ukazikozesa tuti kunkate wazo mashomero minje mbari region ushanga tevero ho just waza notice board zino nogwerwa aroho ebashemere bakora mu office ushanga batireho nyencha karum kazi wa China ija sha munana arabata ruta kwija kunywa rero za kushanga arona roster yabara ngo mwana bagira ngo aruho rwari rwizere haho mu offices so twacendo rwari billion babitaru no shanga no koro mu kitongore nke cya government sente zikwijo mu kitongore utakumanya zinge tokubasa utakumanya ngo niwe nevunanyizo bakwe ni uri umukozi waho ushemere ko ngo mukozi ushemere ko namanye intasi mu mayangu sente zitungane ezikurwa mu government nziti nkito nk'ikitongore zitukubasa kwekora kuko yongereraho niziti so oshanga ngo details ezo nizimanywa abantu baki azecho nikibi ako nakamanyiso ko bushomankuzi ako nakamanyiso no to bushomankuzi kugira ngo yitwa abanya Uganda tukufayo munonga ikintu ko kucireba ka start kikutinanka wakeremera ono mechi kubaho warga yo katugire nke ebitongore bya government wargire nshonge yuwaremera ho nkeje ngonda kumanya ekitongore cyo kitase kita kishowize kita echo mba kwa isolatinga bakutere nyonda muto hano bagwiri hano no shora so nawe kintu bye bintu ebitwine kano reba nka parliament ya Uganda obatandika parliamentary expo bakorika nkonka parliament 11 bakoreka tukonka sente ka haba hope cash bonanza itakucengo nureba abantu abakitandikire baborora bakatunga ibizibu no bwaradisi bakoreje babiyo tukire so niyeje kungano reba bakakora mu magwabo taho kwa budget ya speaker wa parliament kurgenyu mekebeba billion 2.3 kunkati kuko yatembera kurga billion 3 zikaba 12 kandi twine ba members of parliament nureba nabo bakahunama tokanuga banga kucicondoza tukunka tokagamba dokireba so ntabwo echo
twena abanya-Uganda twine kutaho ikintu cyo kweta value for money accountability. Nangwa government yeje kizere nanka parliament yo kubanza beta NRC. Ba MPs bakaba bagura za stout nigero nozijuka. Ba MP. Akwa stout wejo wabore MP obase kuyamba abantu bawe. Yahoka washanga umuntu ayine imiguguje no muteka stout umuyamba. Ta pick up. Abinji bakaziteka zikazitari nka pick up. Zikaziri nka pick up. Dia stout. Then obwiro bunureba MPs abinji bakabaha loans za tractor. Oyamba abantu bawe abo ko abantu okucyuro winji n'abahinji niyo constituency. Twara tractor yes. So ko shanga umuntu bamuha tractor bamwana stout. Konkati noreba mutukane zakubahereza ashata nabumba atana babahereze za miliyoni 300 konkana buriya nabasagura vitizi we bari munongo izindi center kasite ko mshindi so nabwe cy'abanya Uganda ikintu cha value for money accountability nicyo kikutubura. Yes, value for money accountability nicyo tuburamo. Ushanga umuntu yes sente bazishohuize konka ikintu cyateka mu sente nicyo niyo priority roho tukireba. For example uzanka ishomero ushanga ngo headmaster bana bena barisa enyama buri joba. At the end of the day ushanga mu laboratory no mu library ibitabo bitarumu. Yes sente naza kuza accounting abana mbere barisa abana barireje babene barireje konka okuriyagize it the issue. It's not the issue. Hoko wabo nabona bariya nebihimba these other cheaper foods zo bakwasa kuriya konka priority yabo yabaresere no kushoma. So basics zo kushoma ebitabo laboratory bintu beromo za computer because that ITL compulsory. Computer lab ya computer zirimo nezikora atekize bicyoro twine na PTA konka nayo eryo musalambara na njo kugambira nti the issue is abanya-Uganda twine kwega kagambo value for money accountability. Ako muntu wamushaba accountability naza kugikwereza umuntu naza kugambira ta kuruga bugoro bako mutawune na pangisa chopa nkebya nojuka expo promo z'abana b'amashomero umwana wa hayarenje uri akijane nyine wizire n'inyunyi katicyura Buganda kagera tapana ebimukoreye biti bikwije umwana wa senior 5 senior 6 na pangisa atenyunyi senior akabaga ka kishomero so ata no reba ekizibu mwayi kikuba kiri ari abantu babitwa isigire atwesiga nkabakakiko ate nkakakiko ka PTA nuko gashemeye kuba nkareba mu nshonga zaki z'amashomerago konkana ko tokamanya twine ba DEOs twine ba nanga n'abandi ababe bacha kugendera ripiki. So ati ezenshonga zona ata noreba nko muri city yonke yambarara nomanya umutawuni zino ako bari abantu abakubane mwena bakujyango betegerize babashomere mwe bakumanya n'ibikugenda umisho abakubere nabazanko mu city nkeje akampara nka ha city council ninga nke yambarara ninge ya fote yanka mwene umutawuni zeze ndembe zamani abakwene bakero mukasheshe bakagera ngo turire ngo government eshohuize sente mbwene twenda kuzayo turebe government kweshohuize sente ababa bakuza kuzikozesa bebembezi bito district ninga wa state mbaza kuzikozesa wata batwereze breakdown kunga no kuzeyita bakuzayo ncho kurebera nti every financial year yaneza kutandukana habaho state of the nation address umukurembeze wihanga kutugambira ihanga nko kuri emerire na no kwaguza kutwaza ngo kuza kutwaza then haza kushoma budget sente ezirakozesebwe so that buri muntu wena abenaje naziraruge nukurzira kozesebwe yona so that buri muntu wena achimanye ibintu kuza gukora ki kuza kutamba yes so juniye kuba number 1 accountability kure kabantu state of the nation address state of the nation address then atahochi budget tukushireba nabo at every level nukushine kuba kityo na district agombora umbitongore mwako ogu tuzakosa billion ziti tuzakukosa tutinati
konka nushaka aze ibintu bibakwe bakora bebembezi kongo bukose umuntu yanara kushereka obwe ukumanya takakwita tukuza kwete kuma bakwemba tunga sente then bakatunga breakdown yazo bakabeno bateberangwa radio na TV zinkaho na social media mikutuyona bagira ngo izoba riti muije tubarire munkengamba yebereze kandi cyo kureba ngo no mu government babantu baza kuhereza contract omuntu abantu no bidding bashaba ndino bareba ngo isa bona n'ibintu benda kutuombekera n'ibenda kutukora urugudu konka no hakutuhereza no hakutuhereza deal nungi no hakuza kutukora sente sente zitaratu hendi njo kurebera ngo habaho that bidding kandi akachiko kashitaba ka contracts committee kureba omunsi ezindi nibatayine bakweta due diligence ntukonko gwe yagira ngo aine company eji eka turebe emirimo yarakozere itakaba ni company ikimpatira etire cyarakozere eka tubanze turebe exactly yanagira nayombeke ngudu n'ingudu ziye zarayombekere ni records ci abantu okuno company bagigamba hoki so shanga ntibaide omuntu yaza kuhebwa contract abantu bakuzura kuchondoza bari babeyi niyejo kandi ibintu byakora nabimanya so at the end of the day ushanga twatunga value for money accountability so now what you value for money accountability nico kintu kikuru kirugero kimwe abyaro abantu tubarebe yes tureme kureba economy ya Illuminati abantu bako babagiga from nowhere batine musingi batine musingi gw'amana kare umuntu yatandika gukora ikintu from nowhere iyo muntu yatandika gukora ikintu from nowhere konka abantu nangwe kibenzi kirakunanka umwana narugaza nka South Africa buri mwaka kumwe myaka 2 yatandika gukora ikintu awaye bazahera kutereke konkoye bwangu yazo mukufera yaza kwehindura musingo sangoma kandi akuruga kuno nanga no waba batine history ko babafumu ureba cyangwa umuntu naruga ngo mukayabare buranga konkaza South Africa no mufumu bakugira ngo no mufumu kandi ufumu bwakora bwa survival so nawe cyo bicintu eco twine kucheyiham eji economy ya Illuminati economy ya Freemason kaba Tanzania kuba kujeta abantu bayine kujeya mukomango umuntu yakora ikintu achondozebwe ntiza abana bati ntiza kubaretera okumanya ngo ikintu wachi oyine kukikora ungato nere batabana bona ekikwijo omutogwe ni diru na nyinyi nantunge nkutore diru nanye ngigare it's not about okugigara ekintu cyo wakora omuntu nabasa kukitracinga ako hano noreba ebimwari ebyo ayabira IGG Honorable Betty Kamya na Misango turwomwe akagira ngo twakore icyo bakwita lifestyle audit yes tukareba itogorogwa koro mu kitongore cya government nafuna sente natunga sente zinga yibwa nyuma y'ukwezi baza kushanga itogoro natunge emitwaro nshanju itogoro navuge motoka ya miliyoni 100 bagire ngo mitwaro nshanju motoka nenyoma zitage mitwaro 5 per day aha bagarake bagire ngo itogoro kaina maju almost buri district omushara gwe kandi tugumanye so kuyargira kajya lifestyle audit abantu bazombara ushanga HP yotinyo marwa unkaba kajyango hari HP erugura miliyoni 3 kana n'umuntu nashitama miliyoni 3 hati ngo umuntu ogwe no basaka mukwasi za level konga ko yakigambere president yore kaguta Museveni akajyango tinicherezana niwe abo kuba abantu twaba kwata sicyo tukatandike gente ikateka hati na nezi babirene batekaho mu Uganda baza kuziba bazitwara hero ntuzaka ba staff namo hati umuntu ogwe yaziba akataka hoteli nakatungira abantu emirimo konka wamuhemba ho mururu aka hoteli naza kata nka Tanzania
hinobwire Salim Saraka akarga yagambe ekintu abantu ba General Sare abantu bakiriba nk'emburga bagana bakite kive yagira ngo okuligalizinga corruption that in a sense that hina mahanga bo okuligalizinga corruption in a sense that Mark narakoro wiba sente za government oyinekore hostile yeso tuyibere konka hostile so kugo wazi bokombe ka hotel bamanyangwa je hotel neza ko employing abantu yeko bahemermo kandi neza kushashura umusoro so at the end of the day sente zo yibere nizigaruka mu government mpora is tukuchereba that yes watwiba konka reka turebe kwakozere ki ebyokozere no kohweriraho umunya Uganda no kokwatira umunya Uganda iwe mushuma you get it obushuma bwawe ne kibutugasira omuyanga those are some of the issues so nawe cyo nti twabantu genda kureba ngo umunya Uganda wahanze kureba ngo abebembezi bitu bona baba accountable twine kubasha accountability yonka konka turebe ne bakozera buzima nibiyo ikire korwa sente ziba bitiremo nizo zikire kutebwamo nari budget ba exaggerating uruguto barukozere konko bwire nubwija kumara rukwingana ki obwire mza amagara go ruguto urwo nigingana ki so nibiyo bintu abantu twine kora ki kureba ngo nk'abanya Uganda umuntu wahanze kintu cyo yakitera mutoki kano norebe kintu kinde cyaturetire uko abanyacyarite abanya Uganda ukurangwa ibintu baba nkababirugaho no kugira ngo akaruru hatukakatukora makasente ako muntu noza kumutera akaruru akwire sente atire mu sente zinyi so ati nitwaza kubanka Jacob na Esau omugisa umugisha gori akaguza akaguexchangera ki enanka y'inyama ekifu cy'inyama tukuchereba your birthright umugisha gwawe entongo yenyamuriya akatwara umugisha gwawe hatoriya nakuha akananka ka sukari nara kwa akananka tori cha sabune nara kananka komonyi atwara umugisha gwawe atwara ubugabe bwawe manya muntu yaba kuguzire nota mwine ubushobozi nabo nkito abanya Uganda tumanye nti yes ya times embera ne tunyiga konka waza kutora no muntu tora no muntu wekundire okimanya ngo niyo yija onubo inobo amushija kumubuza no kwato muzinda ugira uti ukozere iki konko umuntu wabagenzura mukaka ko mucere gwe akakora story cyo sabuno za tukumbuza so abanya Uganda bene kweyihamu kintu cyo akaruru kampankwe akaruru kampankwe kandi kare kampankwe rekana akwe kintu cyicire konko umuntu cyitore cyo sabuni kirebo ya sukari ndashoriana tukireba bakabamanyiza kubi so nabwo echo abanya Uganda yes no bugabe witu kureba ngo embarira enkosa ya sente entunguka twageza kureba ngo twareba ngo kutambura tomero mugwabebembezi bonka pana ni twabantu baburijo batachoya kureba ngo yes abantu bintu babikora hati noreba n'ikindi kintu cykwija no hurra ngo baza kombe ko rugundo oshanga abantu abineza porote ziri hino rugundo baza kuba compensation kubarira kongo shanga cya pasonero C1 ari abantu bakurga Kampala bakuje kugura za porote umucyaro yuto yebuza konka abantu babije kugura za poroto mu cyaro kitu bine kigendero ruki ahako bahurire ngo hariyo compensation ngo bakorabye urugudo so bije bashanga umugurusi n'abatabane babatine kibakumanya bataa babagura cash no bagura poroto no yako ya miliyoni 5 bagera mutuza kuba 20 akwana bamanyango bwire bwo korihira ukorabye urugudo poroto ni miliyoni 2 atiwe cyo fact president akaya kigambiro atiwe cyamba akajango hara abantu abakuringura government bakuringura government bagiringura
so bacheza kugira ingura bamanya ngo ati ngo aha ntaza kurabo ruguta at one time ati baija bagura baho babagura nkente yeferi ati nabo iwe chama rero si wanto yebuza abantu aba abije bakatandika kugura amataka speed haruki so ibintu byo mwahariye byo abebembeze bashimire abantu ba ni to abantu baburijo protonojuguza miliyoni 10 ushanga umuntu wamugambira miliyoni 10 aboroga no kuboroga konkiye wamugambira 10 yagera tanyo niza ku 15 yenda wishata itoyebuza we yakusaswa hongera ya kitandukata itoye twakurire twaturura abantu bamwe abaye batanga kwiba bayida ubushuma bwo kwiba sente bukatandikaho kutandika kukura mu abantu bakwiba sente ako akaija azanka cyaro agura abantu nkabatano abagura agenda agira ati mugende muze guroba ninkahi ahikayo no kubagurura abagururoko abahereza negari ozivere yanga ari umuntu mu bakamufurira bamuhegari bamuhane motoka yaramufurire we n'abana be so anarundo boraborabo ubu kuretera wa so enshonga y'Obushomankuzi n'enshonga nkuru ako turiyo twendera twasigaze dakika 2 twabasita Rwanda itwe nk'abantu twabasitafire yo kugira obujunanizibwa kuteka abebembezi bitu abagana no bine kigambo kirungi kuninga yes itwe ntubatacoya kubatacoya twasitabatira coya tine kituza kwekora aronko rutindo urwayo ryambara rukuza katiti urutindo bakarwombeka buri mwe nakariyo nareba urutindo nangwe cyo mushamurungi bagamba na sente zirarukori urutindo barukora konka bakabahereza njyanka wiki nkemwe rwatanduko kujegajega buri mwe nakana areba nangwe no kurutongoza bakija barutongoza na hati neshaha ya hati buri mwe nayebuza sente zagwira rutindo kizakozire hati biye bintu byo no huraba mwabambara rasite bakugira ngo barugahara turakushikire ujo tujune kandi ureba ngo urutindoro rukakora mu bakarukora umu fashion yabagana kweta gadivengariye abantu bakureba ibyuma kanare muntakanare kunkata kwasa kurga kagera tapana sente tutakazisisire munonga tubanze twahitire nduru twabantu abe bari no bakora akanijuka ubana bombe korugudo hari yantungamu akariyo celebrations okay president ya bamugambira abantu batukuna shama zitaga gakore ngutu kandi bagiba yajya tatarobebembeze so nureba ngo umuntu akargayo yagamba akamumisha yagamba na president ya urchereza okay ikonga kuri nogera ngo tubaragambire amajitaga kandi gaza kwaho urgudo inguto zirima akwandi bakambi bamashitaga yangakora urgudo yebare munonga amande akol mazima ukwija ukagamba hona naba abarebe bita batayari DStv nyenda kwebaziwa yana tureba ukuyona hori yebare ko murebe murungire katwikereze na programs zindi nazo zitiye ninye itogoroma kenyabe murangarinde